Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi uyaphila. Mina ngizocela kuwe laphana-ke ukuthi-ke uma usamusha kuleli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana wacindezela-ke ibhathini subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje ukhishwa senti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizokulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke sewungakwenza-ke nje lapho khona usicindezele-ke ibhathini u-subscribe njengamanje-ke. Udaba engikulethele lona-ke namhlanje lithi-ke i-ANC laphana-ke isikhiphe-ke usuku-ke laphana-ke lapho khona imemba yeqembu le-ANC former President Jacob Zuma ezovela ekomidini eliqondisa izigwegwe mhlaka 17 July 2024. I-ANC na-ke imemezele-ke laphana njengoba sonke sazi ukuthi-ke upresidenti-ke laphana-ke we-MK-ke uJacob Zuma-ke akakufihlile ukuthi-ke usayilunga-ke le-ANC na-ke laphana-ke i-ANC nayo izomthatha-ke laphana-ke imise laphana-ke kwikomidi eqondisa khona-ke izigwegwe-ke ngendlela-ke enza ngayo-ke laphana-ke evula-ke iqembu-ke MK-ke laliphazamisa-ke i-ANC na-ke laphana-ke siphumile-ke i-date-ke mhla 17 July 2024 na-ke ilapho-ke ezoya khona-ke kwikomidi-ke. Mina ngisacela laphana singene comment section-ke ufisho umbono wakho-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke kusuke nawe ucabanga kanjani-ke masicindezela nebhathini nje subscribe nje akubizi imali, kumahhala nje awukhishwa nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi uthole nezinye iy'ndaba-ke ezintsha nje engizokulethela zona-ke kulo-ke leli khasi-ke leli kusukela-ke manje.